In Ramadan ik Rameena, story vo twinkle. Vai glehra aan se vatin, nu de chai Rameena sies gan room suye, koleria churlach. Va mam dad agus zenab giche aren, uyen agus messen son suhur. In fet mische traskig kuchach, reinig Rameena. Ha in fachkel traskig, kielachig fasting, agus sin nur nach giche, agus bi Muslims Janishin at sahat a gavel parsht an in Ramadan. Ha mirvelach gevelu geri parsht a gavel, hurs mam, ach ha ro ook hast son traskig faten la. 42 traskig son grishak vik muschechu irashgan lepi. Heid Rameena ritov zinab agus rein I 5 gare nur de heen dad yi bekan vessen. In jaygaif iche huk zinab teich do Rameena a fuaslig in Tsjecherach mu jirig aan se viasachin Ramadan iche. Hor do reine ille leef zinab. Va vis ik Rameena jay yemig I a janu. Rei I sues gan room eichke gasglig kroken erekich. Loraki mir kutchikin gan tor mi en terekich sho, huursti. Huchi rash na kato gasling kimmer chlachkig I en terekit son dunje ille chutchigig. Ne batche se vatin, huur Rameena jeshal son en la. Is kuri in terekit gusavelche na pochgich. Hies in stede huchik I parentin jesig tor bieg blaste virig iets shies hunentale chorsnach. Nure vai te kur tenichen agus trechen bi don char, voig Rameena do pam in napi achke, aansegarig ich geheen. Hi, geef Rameena, welshef kerstgior? Ha mi kerstgior, hurs pam. Ha jirig uelig orum jen ne lusen bria akum. Ga door mi korum oprachig aansegarig, wo ne vrish mi mogarsten. Nagav drag, hurs Rameena. Kuri shinje kushin kerst segarig akiv aan een minich. Chur Rameena agus zinab uske na flurichen, at se leut mam agus dad na leuven agus skeplich iet na kalatchen. Sho gafachlin is, so leuven, shishin weeds, so vait the sleutig na leuven amach, shishin they were pulling the weeds out, agus skeplich iet a chalach, shishin in hedge, so they tidied up the hedge. O tapeleif, hurs pam, vashin uavisach korgeif. Hami en dochis can be aid ma va akiv. Nish ham fachgo shin aid in litrachig de. Hashin shorsa je fele a haik Muslims ik jirig Ramadan. So ha la sho a korgig in jirig je Ramadan. In Jason, Chayan Chulach chonjachig ven foste Hussein, ik een tale chorsnach, agus hoek eet shachet in bieg vayet ulachig. Tapeleif, hurste ven foste Hussein, ha sha ule koyat uavasach blaste. Chutich shin tor genje in ju, muhra, ach ha tori janu haast. Nagavdrag, hurste Rameena, 40 shinje furach agus kutchigig. Hoprich mam agus dad kole rine sur holig ille, tors bieg don tluig akrach. Nesh ha sur holig, shishin denje a goper agus chanjelle te fein etiket. So aunen bierle bishinagra volunteer, aunen gaelic bishinagra sur holig. Ik ken naam waar Rameena agus zinab trang glanig tjur voor hoigen.
O tapalaeth hwyrst y fen ffost y Hussein, hasif ula a fi cho cwtachel. Im fesgyr sin, chai y tyrlach y chianach na fai yi ore is on aid y chorachig. Ec y farci hwnnw iad tarig yn carriage eich dad. E fel y hwla cael ciasgi o'r, ienig dad, ham I ciasgi o'r, ricer tarig. Ha ffeim acum reisydyn son yn sir chwrma acum ianu a chaet ule yn rich. Fachlin ila ure so se reisyd, se sy'n reisin, agus bydd y clachgych na reisydyn son yn sir chwrma agus se sy'n brachgys nio maar dessert a ha Muslims a gafel ik aum aid. Na gafdrag, hwrs Rameena, fyrti sinje kutsten y fjoen akinje a horschgeef. O tapelat, hwrs Tariq, ha sin uavasach kainal, se sir churma y milshin y siar leis y valachacum. Nu a hosich y grien y dolfoe, van taum aun son iftar. Vries mam, dad agus zinab in traskig achge, le detigen agus uske. En nuur sin huursten tjölach in uurni Maghreb kole. So fachlin ile ure keinig se in traskig fasting, so nuur nach hele te giche, agus se zinab e hiet rut a hae te giche is se in traskig, agus se uurni, se sin prayer, a haunen Maghreb. At se vaid ule e gichen junior, va Rameena e koyet sues e chuil gialach. In eiche sin, chai Rameena sues in steire agus reini jishal son in lepi. O vov, smunji ha mi vi chotrang, Jeugnig mi kutjeken a lorak gan horin merket. Hochrig I heen sies e chato e farakin bekan bronoch. E na vaten be a hiet la je aid e vaun. Chai mam, dad, Rameena agus Zinab chune vosk siet in skettigig aan een uitdag spatchel. Va Rameena e gurni aan se vosk. Allahu Akbar, hursten emen. Allahu Akbar, rikkere hule dinje. Erin raad gachi, voig dad gno Rameena na savige nan avist. Che ha kjaar, jenige. Hami vol gure aide haun, hursti. Ach hami jirach bronoch nach durmi korum, kaal a horst do gunje ele maar a hurst mo viesachin. Je ha u a brien mi een, hurst dad le enig. Guru uske garig ik pam. En nuursin glanu ne va shit dus zegen don a ven foste Hussein. Agus shed do viachse a vaun na reiseten akin a ruin le tarik. Huku shachet dunje. Do chutjachig agus do gra. Chanemu erket a har shachet gustynje ille a chutjachig. Va Rameena a farachgin na biar nuur a huki gura dad kjarst. In eiche sin, hanik shennerin, shenneverin, unkelin, antien, co-oichen agus carichin gutei Rameena. Huka hula dinje ljoi bieg, seitis agus presentin son a chorachig voor. Rein Rameena fief gare lei chotolitje se vai gro na denje no geulige kalerie eke churum. In jay en bieg ga je hule dinje imach son na klissen tjinne. Vai het ule een doi glan, siet de goyet na spreken datje.
Eid Mubarak, Yev Rameena Gutolice. Eid Mubarak, Ricker a Hula Dinja.